kinongsiat jasngi nakamanta ki khna school ki bodan napo kalama mid day meal association ki babalngam banmi sasturok bandiki dakabatenge lada ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance sapo ka jelam konrad ki sangma komo mentreng ba ka jela kam kentiu ya kutulab ka chongki yakba ki jiyo tang 1000 hakash benai habai keren bat kilap thai kubor ka kongdi kurba ka badai ka presiden ka kanun ki nongsiat jasngi kalapan pa yu jisusi ya ka jingle chong sarkar hakaba da ki pautli kisnem ki yasha ya ka jingsiu batang 1000 hakashibnai da ka perkhat pak sarkar ka seux neilam ya ka jingjinjar ka jungki nakaliang jongi ni penpau ka jing susi ka bajong kat kata ya ka jingle jong ka sarkar nama la da ki pheu tli kisnem nilayai am nilayai sha te sakat no tli shu kisnem baka sarkar kadang kwa yani bengindang yai am bengindang yai sha nila yai am i tai jing siu i batang 1000 shibnai mentala da ki pheu tli kisnem minang perkhat baka sarkar kala snusen ai lem kala perkhat lem na handrai na kapor ni yai am ya kata lana ro kam sem la perkhat baka snu la sen ai lem yani bad hadu kini kisi pamentaro ka sarkar kam pachim la snusen ai bad kam sem la perkhat bad kam pachim la perkhat ai ya ki jing sha jinjar jungi kinong shet ya school dan nomor kata snu ban ang hakane kapor ba lakum no ka sarkar kala de besnu no ban perkhat lem no yikinong sitya skor hapo unai upanai pamenta lem kumta ngi ru ni namla shu panjai ap shi ya panjai sha ngim ban se ban hap le dikikam pat hap ban not dikikam ban hap ban pau dikikam no ka sarkar ru kala tip kham bahai kita kijing jinjar chungi habangi le chet ja skor kan no mi syak tadam bat habangi le chet ja skor ni pang nim ban se ni hab ban yo pang sai no sro ni hab ban yo pang bayong kli ro na mar ka jing tadam jong ka to ka ding te la katas nem ni la yai am hadu kini kisni ni la ya let mi ha sheki officer ba pher ba ni sutu baka sarkar kam pachim la le ai hadu kini kisni te ni ai tengi kerpat ya ka sarkar pan ni ai por ru ya ka sarkar palada kumno kadai pen perkhat lem no ya kinong shit jaskor hapo unai upanai lem kumta nim la shu ban yai am nim la shu ban ya sha nim ban se ban hap le no dekikam ban hap no dekikam ban hap pan pau no dekikam pat kata ke kapor bat kakam kan sabatai dakino kikam ki bangi de ban le kasyang ha ni bangi de pan bet ya kata dakano kalam ni le bat dakano kalam inship ngiyo 1000 ke perkat katkum ke jing ya chung perkai kimar kimata kirem tota 1000 tingkat ngin dai ngin subo ngin pendap yang jing don kam jungi ha yasam te 1000 tingkat ngin thiet tam khau san phau kilo benai rom padap te nyo nai pito khau ba 1000 tingkat ma tang san phau kilo rom padap tingin le un nomor bang ngin haban se ban wan shakhmat nomor bang ban kapor ngila ali chut chilit ut te sakat no syu ke ngin dang yai ap nomor mentapit men hau ni benai jun idang sulek men apply tarik hang turu nakaliang jongki officer ki badai ban pek ya kami timil ki ong ila ada propose ya ka government hendai ka sa haka kabinet bahkan approve ya kata te hadin tu hau ni benai Julai rung ngila ay halek biang sauter jong Julai kunta har praterik jong Julai te menta hau ni August ro jong hau sauterik ngila ay halek biang kaju kata hi kaju bab te sakano ke ngindang ap sidang ap te ha nadu arajar kat kendai hakarali hamadan malki penlong daki no hikai ad hoc tangam bakla ngilai le lang turu ling ba ka jingarap jong ima kana sadap ngila ai ka memorandum ha chief minister ka kapor bat ha union minister Ramdas Athalwali bawan ha ka kapor han takarali tingil ai ka memorandum ndrai ha do mentaro kampat longkam ai kan ngin happy ban mi sesurok banyak kenang baka sarkar kan pang nomor kumbangi ibaro si kata dadangin sulai banyak keren guntuam tanam sap kirat
kanam sapiran mar khantam yang kikuk le kikaj ni mar bangingi de giba kikuk de ma kidai tang kibabi nalor katangi nangi kibun kikan kai kikaj ba ngi long kibom don bor le ai drai te lada kumne te ngimban seken ngin dai ki shibor makana ngin hap di ta ka bor changi ngin hap hi ban mi sekmat la ka dai bangin yakhi pa ba ne da kalong da kanu komro Nakaliang ba kinet sedap hababenrap ulai thu ba ki he officer jong kecela kiladap penpa ik jingterwa sak sarkar cela ban kentiu no ik jingstiu nak siajar sakalai hajar hakasibenai hanrei nakaliang jong sarkar kela penpai kela ya katei ke jingterwa Takaba smosi menta kadai ba kinir ukidi kinong serja jong kini ki school ki bakan thup ki SSA ba kiwai te ki SSA ru ka sarkar India ka ai khatsan hajar si benai extra 1,000 si benai ka pendap ka state government tekan EU baka state government menta kan ai extra ya ki tang another katu kan hajar mo at least ba kin kham dap kin kham biang kai nabar ki bopli ki trai ni bal apet ha ki school mo ki hap siat ki hap odjur ki hap diet kau ki hap penme ding ki hap sliu ding ki hap siat bakan nom kau ot ki hap siat bakan bang nalor nang ta hap penkhat hap ai dal adap hap klieng sai gitu ki jing klieng kumbah ndriu kan ta si sngi ki bopli ki trai tagalong ka baso san ai ba tanak tagadaw na kapor sa kapor hi kabas ngausi ba wat hadu bar UCM ru ngala adap ya karanta UCM ru yes I understand that problem to kapor mo bang ya karan na kamta kinu kai to yes I understand that problem tanrai hadu mentapat ka ba bang ngidang suan si office mo ngila license housing si office rangkat bat ki kabas ngausi hadu menta till date kampat dan kanu ka final decision from the government tanak tagadaw nga yaki rumah la kalong silong kumnit ki hap ban yami surok la ki yami surok te kumangi rumban si ban ya kersan lang yaki mo panjarap ban island kata ka jingkran na kabanta jong ki kata ka jingas right na kabanta jong ki mo kumbachong no kala long voice for the voiceless mo tanga chukwa ban punpaw hang ni hapi ken mo baka sarkar kam day ban kelate yakani ka fundamental right article 21 of the constitution of India te kata the right to live, right to livelihood. Pi kini kala long no abaong right to live kam simbut ban suim ko kimran. Abaong right to live, right to livelihood kata kamot kiro kidon kam ken banyo kata ka basic necessities in life ta. Kat kum ka article 21 of the Constitution of India. Kani kadi ka bakong santam ta bakinong sinsar kidi ban pekta. Nangta naka directive principles of state policy mo article 39 clause A mo clause A kadai ka policy jong ka state government ban pek hamtam for the poor and the needy te kata kadai ka main baka directive principle of state policy article 39 clause A kaba pha ikinong sinsar bakin pek hamtam bakin perkhat hamtam yaki baduk bat yakini kiba downtrodden kan tanrai ka basmosi menta kadai ba yaki badon ai yaki badon bor ai yaki batolot ai nrai ka pisah ka sarkar kadi bang pia kan kendiak satu kantam ikini pi right to life, right to livelihood, right to have a decent life, right to have a dignity in life kata kadai ka article 21 of the Constitution of India kaba kinong sinsar, kinong mikmat, kimday ban kelep, this is the most important part kung kita kinong sinsar. Nray kung no kin small sarong bangilong kita kinong sinsar, ni kelep iki baduk, ni kelep iki batngan, ni kelep iki batulat. Kani kadai injustice, but kadai ka violation of the Constitution of India. Tanang tagadaw ng batsi, banwan hang niya nakabantajong kita, lasok sunay te bukli. Jinjar kini mi surok si dapi si hajar si benai tang si pau benai tang kabai kali wan na stan wan na mairang wan na Garo Hills kila bapli ki tang kabai kali tang kabai ja tang kabai shan yo anai